abantu bajara ngo baketebekanisa kwakira sente z'unkonka n'agagera tihine kibararebire oteze sente n'ez'abagiga kandi n'ez'abashomeri abo ku muntu kuza kutunga sente oyine kwiziye mpapara oyine kubosaswire sente omworo umuntu ori kuza kutunga sente ezo no esente zishize abagiga abantu bona twebembera baturiye nyuma bo bonka bakaba discouraged kare babirgaho ito twajyana ngusitego kuremeraho mbwene rizoba esente zemyoga turi kumahizira ezemyeto turi kuzimanya nokutwahiko wache person wa PDM yatugambira ngo ntwetenga constitution books yagarika tugamba ngo ntwetenga form ya buri member constitution books ezo nizigure mutwaro gumone kichweka kandi form ya buri member negura sirinje kumina okurgira habebembezi ba Jesus Christ Association batwire nibetebekanisa kuganyurwa mu program za government okurwanisa obworo konka tihine kibaraganyurwamu esente z'emyoga ezo kutwatankire ku 2020 zaturema omwaka ogutwagezaho eteri izoba tusibire tugenda tuzum office turugom tubanduzo ya meya twarugum ya meya twazum office ya chairperson wa PDM tuganirireho n'orukurira parish development modern town council ya Rushero mu district ya Kiruhura kandi ogu nagira ngo abarkwebembere ekibine kitabara kufayo kuza kushomesebwa projects zibakubire nibakora abantu abo bakwegesebwa baheza nibatunga certificates training certificates ezemyoga ibode ibegesibwe meaning ngoko umuntu na qualifying kutunga sente za PDM abo kuba ayegesibwe imyoga ejo sente zo yazitunga na special so umuntu kwa kutunga certificate tubatwakora so stage yo kuselectinga esente za parish development model mukuru wihanga kazitaho kuyamba abantu aba bari hansi na mnongo mu kwetungura amakoraga gashakwa turiyamureba Paul.